بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. harami hiwri ko musidɓe en julɓe kala ka wonɗon e aduna on, teriki Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. yo Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yurme en, yo yaafo en, yo onaɗo en aljanna. haɗa no woniri noon ko musidɗo mon o Abdoullahi Diallo Labe Garambe no wowi jippinde ɗo darsu e nde deftere wiyetende al usulu thalatha. haɗa ko wona noon kadi hande miɗo jippinde ɗo nde yewtere ɗo inchallahu taala. haɗa kono yo musidɓe en julɓe kala ka wonɗon e aduna on, haray hiɗen tori Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala yo moƴƴinan en dina men kam. haray fandude o darsu ɗo yo Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala moƴƴinan en dina men kam, o yafana en bakkatuji men ɗin, o naɗa en aljanna. haray noon ɓenni ka deftere nde wiyetende al usulu thalatha nde tawata ɗon e karamakoɓe cheikh Mouhammad bun Abdoul Wahhab ɓe allifike nde ɗo deftere ɓe windide بماك ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هرينم الله جوميرادو سبحانه وتعالى جبني أولو آية بماك كم بألف بدفتن بماك سيد وند منا نلادو صلى الله عليه وسلم كو الله نلي نلادو كقال جميع سبحانه وتعالى في سورة التوبة لقد جاءكم أري أمؤن أنو يمبي من فو رسول النلاد إن عندي الله جميع سبحانه وتعالى كان كتدي وقال لتك وند من نلادو كانكو الله جميع سبحانه وتعالى نلي نلادو أمين كل ودي نوادي إن جلبين لنينتين نلادو صلى الله عليه وسلم قمت النلادو تدين النلاد صلى الله عليه وسلم أن جميع سبحانه وتعالى يرينهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله جميع سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به كنت النلاد صلى الله عليه وسلم وعزروه بالتدين نلاد بمولن نلاد صلى الله عليه وسلم بمولن نلاد وعزروه ونصروه بولمه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه بجك النور جبنا بين الأدوان كروني القرآن أولئك هم المفلحون كبين دون ملاب بين هري أن جنب بين أرن موغن تدين النلادون ننتين النلادون صلى الله عليه وسلم قم إن النلادون يترم باو النلادون داري هند كتواتكو وانو فيتو 30 فيوندي katawata julɓe no terti nelaɗo ñentingol nelaɗo e teddingol nelaɗo hiɓe jokki yimugol e amugol e nokkeli goo e ko nantata e sifa ɗum ɗon. hara no ɗum ɗo jeyaka e teddingol nelaɗo, jeyaka e teddingol dina mum kan, jeyaka e teddungal ngal Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri ngal. haray Allah no nodda e yen gomɗin nelaɗo, gonginen nelaɗo, ñentinen nelaɗo, iwtiren ɓawo nelaɗo ka dina me en. hara no ɗum ɗon no lundi hande ko julɓe goo woni iwtirde ɓaawo chrétien-ɓe ɓen. eɗen anndi chrétien-ɓe ɓen no jogii feeto 31 et 24 fii wiwgol hiɓe welti ko annabi Isa jibina kon, sabu ko wiwgol ɓe noon ko Allah Isa ko ɓiɗɗo Allah. kamɓe ko ɗum ɓe inni, ɓe inni Isa ko ɓiɗɗo Allah, sabu ɗum hiɓe weltade feeto 24 e feeto 31. haray miɗo toro en enen julɓe ɓen ye en ƴettu nelaɗo ñentinirgal, jogitoɗen nelaɗo ñentinirgal ka golleji me en, hara en tawtali ɓeɗo chrétien ɓe. haray kadi ɗum ɗo yo wonan en aya molanaɗo wonde manna so yii hande ɓe chrétien ɓe ko way ɓe gomɗinano annabi Isa, ɓe jaɓi ko annabi Isa wiɓe kon, ɓe jaɓiri no o wi'iri noon. ndaare hande wi'uɓe ino jokki annabi Isa ɓen ko honɗum ɓe woni e wadde ko wi'ugol Isa ko ɓiɗɗo Allah. ndaare no yimɓe jokkunoɓe annabi Isa faljiri. joni noon ɓe wiwɓe kadi julɓe no jokku nelaɗo on ɓen ɗon kadi ɓe falji julɓe go'o, na fof julɓe go'o falji ɓuri ko julɓe wi'unoɓe ɓen jokki annabi Isa ɓen
woɓɓe maɓɓe e maɓɓe ɓen ko faljunoo kon julɓe goo juuɓe no jokki nelaaɗo falji ɓuri ɗum ɗon ɓeeɗa falji wi'i Isa ko ɓiɗɗo Allah ɓe waɗani ɗum feeto 24/31 julɓe goo kadi wi'uɓe no goongini nelaaɗo kadi ronkuɓe anndude diina mum kan ɓe tawti ɗon kadi weltagol e yimugol e amugol e waɗugol feeto ngon haray toroɗen Allah yo faami en diina men kan toroɗen Allah yo Allah faami en diina men kan ko ɗum waɗi aya du'a o premier ka alquran ka suratul fatiha ko ihdina sirata almustaqim Allah fewnu men laawol feewngol ko waɗi noon julɓe ɓen no jogi laawi buyɗi feewa julɓe buyno jokki piiji buyɗi feewa laawi buyɗi feewa e ko nanta tawi sifa ɗum ɗon haray no jeeya e jokkugol laawi ɗi feewa jokkugol wi'ugol weltato feeto 31 fi wi'ugol annabi Isa no jibina haray ɗum noon ko huunde hulɓiniide julɓe ɓen kala ka ɓe woni e nder aduna Allah on yo ɓe rento holtingol hoore maɓɓe e holtingol ɓeynguli maɓɓe ɗin e holtingol ɓiɓɓe maɓɓe ɗin e yeeyugol nden ñande spécial piiji ɗi tawata ko yeeyirɗi fii o feeto 31 julɓe ɓe yo ɓe rento ɗum ɗon no wona golle julɗo ko tawata o golle tawata Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yurmete mo manade mo aljanna ɗum ɗon noon haray rentoɗen gollugol golleji moƴƴi moninayɗi Allah no jeeya noon ko ɓuri mawnude ko moninta Allah wi'ugol Allah no mari ɓiɗɗo ma ɗum weltagol jogo juldere feeto 31 ma feeto 24 on tigi o jogito ɗum ɗon o welto o ɗaɓɓa conki o ɓorno o ɗaɓɓa ko ñamete o ñama o yaha e place ji o fija ko ɓuri mawnude ɗum ɗo fof ko yargol beere waɗugol jeeno e rewɓe ɓorno bodi hoye seere hoye yalta hara ɓen ɗon no inni ko julɓe haray enen julɓe ɓen mi torike en eteɗen anden diina men kan seeden e ɓe wona julɓe ɓen goɗɗo si o wona julɗo Allah jomiraɗo subhanahu wa taala farlaarimo piiji ɗin innalimo yo juulu innalimo yo hooru innalimo yo zak Allah jomiraɗo subhanahu wa taala no tertimo kadi innani so waɗi jeeno ma so waɗi ɗum ɗo Allah no tertimo joni noon an julɗo wiwɗo no gomɗini Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko an Allah ɗaɓɓiri yo juulu ko an Allah ɗaɓɓiri yo hooru ko an kadi Allah ɗaɓɓiri yo accu jeeno yo accu amugol yo accu ɓortagol yo accu waɗugol piiji harmoni ɗin haray ɗen toro julɓe ɓen kala ka ɓe woni e nder aduna on tintinen noon sonnaɓe ɓen yo ɓe jogito hoore maɓɓe ɓe jogito diina maɓɓe kan tintinen noon sukaɓe julɓe ɓen kadi yo ɓe jogito hoore maɓɓe ɓe jogito diina maɓɓe kan haray noon Allah jomiraɗo subhanahu wa taala wiɗo laqad ja'akum ari emon rasulu nelaɗo min anfusikum jeyaɗo e mo on nelaɗo ko ɓandiyanke jelaɗo e me en wona malaikajo wona jinnaɗo nelaɗo ko e me en jeeya ko ɓandiyanko sifa men ɓe mari sookiji ɓe mari koyɗe hiɗe yi'aɓe no ɓe immorto no ɓe joɗorto no ɓe senorto fiye wawɓe ñentinde kamɓe nelaɗo on azizun hino satti alayhi dow nelaɗo on ma anittum kon ko tampoton onon julɓe ɓen ko tampoton kon ɗum ɗon hino satta e nelaɗo on hino no satta nelaɗo on no yiɗani on ɓuttu no yiɗani on newede no yiɗani on ko moƴƴi Allah nelaɗo o sallllahu alih wa sallam yiɗana julɓe ɓen sonja e tampere ko ɗum waɗi ɓe wakkilino moƴƴa fiino julɓe ɓen daɗira yiite ngen ɓe naata aljanna walla inni harisun aleykum nelaɗo on no rerɗi fiino enen julɓe ɓen naatiren aljanna hiɓe yiɗi non naatiren aljanna no golliren golleji moƴƴi naatay ɗi en aljanna kamɓe nelaɗo on hiɓe rerɗi ɗum ɗon hiɓe yiɗi ɗum ɗon harisun aleykum bilmuminina raufur rahim gomɗinɓe ɓen bilmuminina gomɗinɓe ɓen nelaɗo ko raufun ko newiɗo newaniɗo gomɗinɓe ɓen rahimun kadi yurmeteɗo nelaɗo sallllahu alih wa sallam no newani julɓe gomɗinɓe ɓen no newaniɓe no wondi e maɓɓe no moƴƴiri no newaniɓe kamɓe julɓe ɓen no yurmeɓe kadi kamɓe julɓe ɓen ko wanno nelaɗo sallllahu alih wa sallam eɓe gollayno gollal ɓe tertongal fiwatangal tampi fiwatangal farle e hoore julɓe ɓen tampa kamɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam si ɓe suɓinanoma hakkude piiji ɗiɗi ɓe suɓoto ko ɓuri hoyfude kon si tawi yeddugol Allah ala e kon ko ɓuri hoyfude ɗon kamɓe nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe suɓotono ko ɓuri hoyfude kon sabu no yurmede ko ɓe jogani mofte maɓɓe ɗen kon
hare yurmede ko nelaɗo jogani mofte maɓɓe ɗen konno mawni haray wa maana seede shahadati seedagol anna muhammadan rasulullah ko on ɗum woni goɗɗo so seedi ke nelaɗo on ko allah nelimo ta'atuhu ko ɗoftagol nelaɗo on fima amara ko ɓe yamiri kon ɗoftagol nelaɗo ko ɓe yamiri kon ko waɗɗi ɗum kala julɗo no waɗɗimo ɗoftagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala ko ɓe yamiri haray enen julɓe ɓen hannde no waɗɗi en ɗoftagol nelaɗo e teddingol nelaɗo e jentingol nelaɗo allah no inni wan tuti'uhu tahtadu son ɗoftike nelaɗo on feewe kala faalaɗo fewude yo ɗofto nelaɗo on woni ko sonnajo faala fewde ka dina mum faala yo dina mum kam moƴƴu woni ko gorko faala fewde woni ko suka faala fewde woni ko mawɗo yo on tigi yo o eto o ɗofto nelaɗo ko embere ko ɗofti nelaɗo o feewi ka dina wa tasdiquhu fima akhbar e gomɗingol nelaɗo o gongingol nelaɗo on kala ko ɓe humpiti kala ko nelaɗo humpiti on tigi o gongina ɗum ɗon o waɗɗani kala julɗo gongingol nelaɗo on kala ko nelaɗo o sallllahu alih wa sallam humpitimo o gongina e dargal no woodi ummutal no woodi hasbore no woodi aljanna no woodi yiite no woodi o gomɗina kadi hadiseje ɗe nelaɗo yewti e ɓaawo makko o gomɗina ɗe o jaɓaɗe o gollitira ɗe wajtidabu ma anhu naha wa zajar e woɗɗitagol kadi ko nelaɗo e haɗi kon fof sa inniɗa gomɗini nelaɗo kona woɗɗitaki ko nelaɗo haɗi kon nelaɗo no jeeya ko ɓe haɗi e ayeje ɓurana sellude ayeje goo beere allah no inni innama alhamru walmaysiru wal ansabu wal aslamu rijis min amali lcheitani fajtanibuhu laallakum tuflihun allah jomiraɗo subahana taala harmini beere nelaɗo haɗi julɓe ɓen fof allah jomiraɗo subahana taala harmini jeeno wala taqrabu zina nelaɗo kadi harmini woɗɗintini jama on kala ko nelaɗo haɗi ɓe guufi ɓe nervi ɓe modifie ɗum ɗon hara no waɗɗi julɗo on woɗɗitagol sifanin ɗum piiji fof walla yubada allaha illa bima shara e nde allah rewirtake si wona ko o shar'ini kon nde yiɗa rewa allah e to anda hihi ko konɗa rewirde allah ɗo ko allah yamirma ɗum ɗo kala nde yiɗa acca goɗɗum anda kadi ko allah jomiraɗo subhanahu wa taala yamirma ya accu ɗum ɗo haray noon anden ene julɓe min kala gonɗen e aduna on ɗoftagol nelaɗo on ko ɓe yamiri kon fof gongina nelaɗo on ko ɓe yamiri kon woɗɗitagol ko ɓe haɗi kon rewirgol allah no o yamiri noon no nelaɗo on golliri rewiri allah noon ɗum ɗon hino waɗɗi en enen julɓe ɓen hare noon ɓenniɗo wa dalilu salati wa zakati wa tafsiru tawhid dalil seede assalati juulugol ko wonde manna ko allah yamiri juulugol wa zakati e ittugol zakka dalil o wonde manna ko allah yamiri yo zakka itte wa tafsiru tawhid e fiɗugol kadi wonde manna ko allah yamiri yo o rewe kanko tun qawluhu taala kalla jomiraɗo subahana taala wi ɗon wama umiru ɓe yamiraka illa liyabudu llah si wona fiyo ɓe rew allah mukhlisina ko ɓe laɓɓinɓe lahu wonande allah addina dina kan hunafa'a liyiɓe mana liyiɓe terti kala ko rewete ko wona allah jomiraɗo subahanahu wa taala kala ko rewete ko wona allah jomiraɗo subahanahu wa taala hiɓe liƴani ɗum ɗon hiɓe terti ɗum ɗon hiɓe terti ɗum ɗon few wa yuqimuna heɓe ñinna assalata julde ɗum ɗo waɗi ñinnugol julde nden ko hunde nde allah jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri ñinnugol julde nden ko piiji ɗiɗi juulugol nde waktu mayre on e juulirugol julde nden no allah yamiriri nde juulire noon on tigi hara no ñentini nelaɗo e julde nden ñentinande timmude wa yuttuna zakata heɓe itta zakka en andi kadi ittugol zakka ngol ko allah yamiri ittugol zakka ngol si tawi a heɓi embere ko ittete zakka gon a golliri hitande itta zakka ha timma jonna haalaɓe jonnede ɗin wa dalika ɗum ɗon dinul qayyima ko ɗum woni diina fewka kan ñiiɓuka kan ko ɗum woni diina fewka kan ñiiɓuka kan wa dalilu seede assiyami horugol qawluhu taala kalla jomiraɗo subahanahu wa taala wi ɗon ya ayuha alladina amanu kono yo julɓe kutiba alaykum farlama e dow mum assiyama horugol assiyamu korka kama kutiba no farlina ala alladina dow ɓen min qablikum aɗinoɓe laallakum tattaquna bela joyi ɗon hula allah jomiraɗo subhanahu wa taala fiyon hulu allah haray allah ko farleri korka ko fiyo hulumo kanko allah jomiraɗo subhanahu wa taala ene tori allah yo allah okken hulugol mo wa dalilu seede alhajji hajju on kadi qawluhu taala ko allah jomiraɗo subhanahu wa taala wi ɗon walillahi ko allah fawi ala nnasi e dow yimɓe ɓen hijjul bayti hajjoygol ka suudu kaaba
man istata'a wonande kala hattanɗo ilayhi fewde hajju on maɗa fi ilayhi fewde hajju on sabilan lawol walillahi ala nnasi hajjul beyti man istata'a kala on hattanɗo ilayhi fewde suudu ndun hajjoygol ka suudu kaaba sabilan lawol gotol ma ɗum fewde ma ka Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala farli e dow yimɓe ɓen hajju ngun nde wotere si tawi Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala farli hajju ngun mana fari law ko nde wotere sa hajjoy nde wotere arti haray hande kadi ko waɗɗima ko iwi hande kadi ko so tawi hawri a faalama hajjoyde sunna haray ko sigo ɗum noon wa man kafara kala yedduɗo farlagol hajju on o yeddi hajjoy gongol fa inna allaha no Allah waliyum ko yondinino anil alamina e tagore nden fof haray noon oɗo darsu ko darsu nonanaɗo mo tawata no yowodiri e rewugol Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haray miɗo sakkitora e o darsu ɗo toragol en enen julɓe ɓen fof toragol en enen julɓe ɓen fof kala gawɗen aduna on haɗen ɓey nguureji men ɗin haɗen sonnaɓe men ɓen haɗen ɓiɓɓe men ɓen yewtenɓe ko Allah yamiri kon yewtenɓe ko Allah haɗi kon e o feeto 30 en ɗo wowlanen musidɓe men ɓen wowlanen ɓiɓɓe men ɓen wowlanen ɓeyguli men ɗin wowlanen kawte men ɗen wowlanen musidɓe julɓe ɓen fof wonde manna o feeto ɗo wona feeto julɗo wona ko julɗo haani yaltande fi mum wona ko julɗo haani holtande fi mum wona ko julɗo haani soodude ñaameteeji fi mum wona ko julɗo haani holtinde ɓiɓɓe mum fi mum wona ko julɗo haani holtinde hoore muɗum fi muɗum wona ko julɗo haani yaltude fi mum haray noon ɗe balɗe ɗo haawi e 31 on feƴƴi haray no annda makiji ɗin haray no uddita ka beereji ɗi yarete no uddita ka amete no uddita haray ka bakkatuji waɗete ɗon no uddita haray julɗo juuɗo ko julɗo hulɗo Allah yahata e ɗum ɗo julɗo juulayɗo hulɗo Allah o yahata e ɗum ɗo haray noon anden pinum gotum mi tori kon onon julɓe kala ko wonɗon e aduna en fof anden wonde man na fi a woni julɗo a wawata haɗude heferaɓe gollugol ko ɓe gollata kongoy fi a woni julɗo sinno hara Allah tagi aduna ɗo Allah waɗi ko ɗo lahara wona gollanede Allah waɗi jahannama on aɗo tagude en o waɗi yiite ngen o waɗi yiite ngen aɗo tagude en o waɗi aljanna on aɗo tagude en o waɗi gollanoɓe aljanna ɓen ka aduna ɗo e gollanoɓe yiite ɓen ka aduna ɗo o hawtidiri en e o aduna ɗo ko yawmal qiyamati o sendidirta kanko Allah ko kanko hawtidiri en waɗi en e aduna gooto peeyi gooto tawana maɓɓe heferaɓe ɓe wona julɓe e ko nantata sifa ɗum ɗon peeyi gooto en torodiri yande julɓe ɓe yo jogi to diina mum tan ɓe muñño haa ɓe nato e aljanna muññoɗen enen julɓe ɓen haa hewto en ka aljanna si tawi julɗo inni muññotako ko ma o yaha o amaya ko ma jiwɓe ɓen no weli ma heɓe foti ko ma o yaha waɗa fijjinaru kanko e maɓɓe o waɗa jeenoji o waɗa pagayiji yo andu o daɗi aljanna o yo andu o daɗi aljanna ko weli konno toon hurul ayniɓe ɓen no ka aljanna ɓen ɗon kadi Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala labini ɓe ko ɓuri mawnude ko Allah waɗi hurul ayniɓe ɓen ka aljanna kon ɓe yahata hunko na jeno nato soko ɓe tuttata ɓe hartota ko lakkire nangata ɓe kala ko tuuɓi e ko saltini yahata e maɓɓe haray ko ɓuri e hewde kon ɗum ɗo fab koko yiwɗen ɗum ɗo no wona e neɗɗo yaha ɗo amoygol ma ko nantata sifa ɗum luɓugol wurgo e ko nantata sifa ɗi ɗo piiji fof hare noon ala ko ɓuri labede ɓuri hurul aynijo ka aljanna haray yo suka anditu ɓe hurul ayniɓe ɗo ɓe Allah marani ko ka aljanna o suɓo ɓen ɗon haro suɓaki jiwɓe fotuɓe labaɓe aduna ɗo ɓen o suɓo hurul ayniɓe ɓen ka aljanna suka jiwo kadi yo suɓoyo sukaɓe ɓen ka aljanna ɓe tawata ɓen ɗon ko Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala suɗiɓe Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no waɗi ɓen sukaɓe ɗon ɓe weeratake ɓe anata ɓe mapotako ɓe yata hunko jano ɓe yata hunko to soko ɓe tuttata ɓe tunata ko jalbugol tun hara yo jiwɓe ɓen suɓo aljanna on an goɗɗo wawata suɓade aduna ɗo waɗugol ko o faala o inna kadi so maayi kadi ko yo nato aljanna o faala on aduna ɗo a waɗa woni ko falɗa kon amma son tigi o maayi hande kadi ko o soggete woni wana hande kadi gila ko maayi o suɓotako o innatako ɗum ɗo mi faala ko ɗum ɗo mi waɗete
naatowo ka aljanna on ko hiwete woni ha o naatoya ka aljanna naatowo yii toon kadi soggete woni soddigi golliɗo golle yimɓe yiite ha o maayi hande kadi o suɓotako o landataki ko honto yahata ko honto woni kamum ko honto iwruɗa o landataki ɗum koyo sogge tun mo wullude himo aani himo maabi himo soggede tun ha ka yiite jahannam yandi enen julɓe ɓe muññoɗen koko wonnen e yiwde dansingiji e juuɓe ɓortiɓe e juuɓe labintiniɓe muññoɗen ha ka aljanna hiɓɓe gite men ɗen hara en darani hara en yahali ka ambete toon hara gooto yahali sakki juuɓe ma addo e juuɓe janamɓe ka mum on tigi o andita fi aljanna on o andita ko Allah maranimo konka aljanna ko ɗum noon ɓuri mawnude ko ɗum noon ɓuri fotude ko aljanna on ɓuri fotude nelaɗo no makinno ka aljanna toon ma la aynu ra'at no ka aljanna toon ko yitere meeɗa yi'ude wala udnu sami'at nowru meeɗa nanude wala khatara ala qalbi bachar bandiyanke meeɗa miijade hakke ko foti hakke ko laɓa ko woni kon ka aljanna nelaɗo no maki hurul ayni jo goto si tawi hawri o yaltini hondu makko ka aljanna ka aduna ɗo hakke ko hondu ɗum jalbi kon nangen milɗe haray nangue yiyotako ko nge jalbi kon no wawi wasde hawri nangen e lewru ndu yaltidi andata e lewru ndu ko jalbi kon haray ɓeɗo hurul ayni ɓeɗo ka aljanna ko fotino ka aljanna ko laɓano ka aljanna ko wowlede tawa nana tawa no foti no heewi ka aljanna ko yonata enen julɓe ɗen en muññotako muññoɗen ha ka aljanna ko woni ka aljanna ko yonanayi en kono Allah wawata en nadude ka aljanna sen suɓiki aduna sa suɓiki aduna ɗo an sonnaji a wi ko a liberté tentinenno rewɓe wonɓe ɓen e peeji jogiiɗi liberté ɗi peeji ɗi wana julɓe a yimni ko a liberté a waɗa kala ko boni a waɗa kala ko falɗa andu a wendata e Allah a wawata wondude ɗo e kefero aduna ɗo taw ko onon amidata ko onon yahidata a yargol beere ko onon immodata jemma waɗa ko boni kon a wawata immade yaha yeeso Allah ƴettama yeeso on nadama aljanna o ƴetta on kefere ɗon o nadamo yiite ɗum wata sabbo ɗum hayde wodere ko Allah nadirta en aljanna ko sabu ko muññiɗen aduna ɗo kon muññiɗen en yarani beere muññiɗen en yarani drogue muññiɗen en waɗani jeeno rewɓe tawa no ɓorti nano ñaama muññiɗen tertiɗen few ko sabu ngal muñal ɗon Allah nadirta en aljanna sabu ngal muñal ɗon Allah nadirta en aljanna haray wona wiwgol a waɗi ko faalaɗa kon a waɗi ko yiɗiɗa kon Allah nadirtama ɗum aljanna ko sa waɗi ko Allah yiɗi kon a waɗi ko Allah faala kon a teddini ko Allah faala kon ko ɗum noon Allah nadirtama aljanna ɗum ɗon noon haray anden mayde no ɓadi goɗɗo gooto anda kon to mayirta kono ɗe yiwde julɓe buyno yawde amoygol ɓe mayira toon ɓe waɗa accident ji jemma ɓe maya ɓe halkoro jemma haray nen to ɗen gooto anda sa yalti jemma amoygol ko honno a maya ma a mayata a yalti jemma yargol beere a maya ma a mayata a yalti jemma addoygol debbo janano a maya ma a mayata ɗawa addode debbo janano waɗa jeeɗo ka nattugol mo kalawol waɗa accident maya an e debbo janano fof heddo ɗo haray noon ɗum ɗo on tigi o hebbiki e ko boni e salteyagal e tuundi ko ɗum ɗon o woni e hewtiɗoyde ka Allah jomiraɗo subhanahu wa taala haray ko honno Allah yaforarta oɗo haray wallahi Allah no ñaaɗi kono enen bani adama en anda Allah no ñaaɗi ko ɗum waɗi so tagi yite makko nge ko ɗum waɗi so tagi jahannama on ko sabu mo ñaaɗi o lettay o sunnayi himo mari malaikaɓe ɓe gardi yite ngen natuɗo toon tawi yaltata ɓe fatinayi goɗɗo wa wurere tawa ɓe yurmataki kadi Allah itti ɓe yurmede e malaikaɓe garduɓe yite ɓen enen bani adama enen yurmatake hoore me en hara en sorali e ley tikkere Allah yurmeɗen hoore men hara en sornali hoore men e ley tikkere Allah e ley ko Allah moni toon e ley ko Allah jomiraɗo subhanahu wa taala leddata yimɓe ka jahannam haray anden jahannama on si tawi yimɓe ɓen naati toon Allah letta yimɓe ɓen tawa o haajaka si tawi yimɓe naatuɓe yiide ɓen noddi Allah yo Allah faaboɓe yo Allah walluɓe ɓe gomɗini yo yaltinɓe qal Allah ko innata qala innakum makithun onon ka yimɓe yiite kon ñiiɓoɓe toon ko ñiiɓoɓe ka nder yiite Allah jomiraɗo subhanahu wa taala no ñaaɗi ɓoyi wallahi Allah no ñaaɗi himo wawi lettude kadi ɓe wonɓe immade ha amoya himo wawi lettude wonɓe yarde ɓeere ɓen himo wawi ɓe lettude ɓaytumɓe bewi ɓe inniɓe ha jaaka Allah no wawi ɓe lettude ɗum noon no rentoɗen enen bani adama fof koye hoore men
lette ɗen koye hoore men aljanna on ko ene wonani etoɗen so waɗen aljanna on toroɗen Allah yo dandu en boneji ɗi en toriki Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ɓay ko kanko woni waliyul muminin yo wallito julɓe ɓen o danda ɓe waɗugol kala ko boni o fewna ɓe laawol siratal mustaqim o danda ɓe yimɓe bomɓe ɓen o danda ɓe kala ko boni yo Allah dandu en kala yimɓe bomɓe yo Allah dandu en kala ko boni yo Allah ko en kala moƴƴere makko nen yo Allah ittan en kala sunare ande ma paare kala sunare ko marɗe ande ma paare yo ittan en kala moƴƴere yo Allah okku en kala bone yo Allah dandu en yo Allah naadu en ngal janna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين